Om Swastiastu, Rahajeng wengi sematam sareng sinamian sane kanto nyarengan titiang reng Facebook titiang Belijul Pande. Sekali sane sampun ke-share ring wall titiang utawi ring Instagram. Rahina mangkin titiang jadi mace cerpen Bali. Oh malu. Sedurung mace cerpen Bali kewawanen. Nah, ngiring sampunang lali. Rahina mangkin pandemi COVID-19 kantun memadi. Social distancing atau physical distancing harus tetap dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Sampunang lali nganggen masker tatkala keluar rumah utawi makte apa ini? Makte hand sanitizer. Ring jojo dan dadas lupa. Urusan cuci tangan masuk. Itu malu nih. Bapak sedang menjelaskan nih. Anak yang juga ngulgulin nih kira-kira. Tapi di tempat semprotan tangan ada plester. Niki, angin bersihkan tangan. Pernah kali ya? Masker melindungi diri dari udara yang buruk, droplet ataupun yang lainnya. Oke. Nah, sandukan dikirim dulu. Tiang sampering cuma wantah mikelengin. Nah, sekadi nangiang sang sampun matangi. Nasi sekarang hidup niki. Sani sampun eling nganggen masker kalau keluar rumah. Mata besek semua. Sani durung, sani lali, elingan benjang keluar rumah. Patut nganggen masker. Saking mau yen mangkin Belijul jadi mace cerpen Bali terus nganggon masker. Bengep. Tidak bernapas. Buka ya. Tolong kenapa bagus ya? Telolet. Aduh. Wih. Kengken caranya ngilang nih. Terus misi anu nih. Sampun ical nggih. Ini sebutan sareng sinamian. Rahina manggen Rahina Somo pinanggal kaping 13 ring sasih Juli kuarse 2x20 2 ase. Titiang kasudi oleh Putu Supartikes saking suara saking Bali. Uning suara saking Bali. Niki majalah berbahasa Bali. Sane ngunggahan karya-karya sastra, puisi, cerpen, utawi novel, satu mesambung. Mewah gatre-gatre indek Bali, indek budaya Bali. Terbitnya nih asase hapisan. Bulan cepok nih, cara gendingan nih. Di Antoni, ya diastun bulan cepok. Dewek tiang Maret terbit. Niki konsisten sekali. Putu Supartikes sampun ngerembe majalah puniki. Sukses banget untuk kepercayaannya. Ring Belijul, ring Rahina makin jadi mace cerpen Bali. Ye. Sukses semua. Sane sampun nyarengin Belijul, ring Rahina makin. Beli Awi, beli Made Suwarti Mohon, Nyoman Wiryastana, Fitri Pande, Made Suwarti Mohon, ya ampun wau, Rayu Diana, wonten Putu Supartikes, dalar kanten tetep nyarengan niki. Ledangan, galahe wau dibi sanit yang menjanji jam 7. Pokemon jam 7 lintang wau tiang presiden buka siaran langsung puniki santukan wenten akidik pikobot ring pekaryan sampun wengian titiang wau rauh ring pondok nggih. Nggih. Bapak Ibu idedani semeton sareng sinamian. Bapak Ibu. Para pamilet sastra Bali modern utamaning fans-fans titiang semua niki sampun nyarangan niki ujak 17 niki to.
biasanya tiang live ajak dua ase, ajak selain lagi berkurang lagi 17 nih. Yang kan caranya pang lebih ini nih. No, ya, di akhir acara akan dibagikan voucher listrik PLN. Bernilai 200.000. Wah, kebenangan nih meteran di anti. Wenten pulsa 25k ring counter. Ampun nang lali, like, share, siaran langsung puniki. Sedurung didang mace cerpen, sane mamurde ibalar. Nggih, ibalar niki. Cerpen puniki kekaryanen Ideo Ketut Rake Kusuma. Saking Amlapura, dawang bulan Mei warse kalih tali siki. Woi, sebuah makele gadi niki. Ampun, 1 dekade yang lalu. Nggih. 1 dekade mbuh ben bedek nggih. Satu niki yen idedane para pamilat sastra Bali modern jagi uning daging satu cerpen ibalar puniki dados kunjungi www.suarasakeng.bali.com. Kinten nggih sane jagi makarya puisi Bali, cerpen Bali, miwah sane tiosan. Rarisan. Oh niki urene cek kurang cek cara Jokowi suahane anu nggih. Anu niki kurang lurus kita aja kurang tiang iki. Suk semua Mama. Iki memang iki ya. Sampunan suwe-suwe ampun memargi siaran langsung di tiang mekudang-kudang menit. Sedurung ngelantur wedangin dulu. Mulai John kopi nemen giang jak tau ngelakuran nang oke ide dane sareng cenamia sedurung ngewacen cerpen ibalar di tiang samar-samar kesarangan tembangnya nih no stress sira sounding no stress tampunang lali cingak-cingak ning YouTube nggih yen wonten iklane di videone no stress just skip pang mangidang anu artis Baline ban pendapatannya saking YouTube nggih elingan Ibalar oleh Ideka Raka Kusuma Amlapura Mei 2001 Wang Tali Siki Pan pertama Adan sekene iputu balar adi karmain. Bapane muatiang ngaukin ye ibalar. Subo uli meklo tiang matimpa lekat aja ibalar. Uli tugas bareng-bareng kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan seni lukis. Kapan lekat matimpal? Di subane barang-barang mulai ke Bali, ia diapin ngelah tongos biasa matemu. Kapah-kapah pesan tiang sido matemu aja ibalar. Yang melad matemu, tiang utawi ibalar nelpon malu, ngorahangan tiang di tongos biasa matemu. Enam bulan ane liwat, bapane ibalar teke. Kalau endo bapane ibalar nuturang unduke ibalar kemumai nakonang rupan ide sang yang widi Ani Sujati pari laksanani ibalar tenenenan ngerana yang nyabran wahi bapo nekang pelungguhan kenten dapat bapane ibalar ngerawas teken dewe ketiang di subane mendap asedokan roku anak uli dijo ane malunggohang ibalar be petakon dia anak uli daidah ane hinguang bapo anak ane teko malunggohang yen sing pedando pemangku apa tujuan ibalar nakonang rupani de sang yang widi ane Sujati be manut pengandikan ide pendando lan pemangku ane malunggohang
Ibalar lakar ngambar ide Sangyang Widi nangis siksikan. Gitu ibalar bapo bingung bener. Sajanya panikan ide pedandelan pemangku ane orang bapo busan. Manut tetampen wayane sang melungguhang ibalar makejang bobo gitu. Sing yo gitu po. Apa pelungguhan di pedanda lan pemangkune tenenang subuh takonang bapo teken ibalar. Subuh lebihan teken panglimo bapo nakonang teken ibalar unduk ke tenenang. Menkengken abad ni ibalar mesaut. Sebilang metakon ibalar statum mesaut siku. Suut gitu yang ngeremon ngorang bapu tau dur kaliwat sing demen teken seni. Stone dia ngeros bapak ni balar ngemaluin. Sing susu di balar ngenang inguh kena. Malunan teken denenan pisaga bapane malungguhang ibalar. Sawireh ibalar ngambar pianakne sedekan manus titu kadek. Stonden palungguhang ban pisaga bapane keramo desanya melungguhan. Karena ibalar ngambar jero mangku dalam sedekan ngantem di pura. Ngai inguh banyarane kaja ibalar. Setonden keramo desanya melungguhan pandawan jai. Mindon bape nih malungguhang masih sawire kuranane paling cenik kok menik nenenane. Oh, tagi gambar bani balar. Jelek nih buen sing jenage gambar bebenehan. Sakit walet lagi gambar melalung mengkeng di natane ureno kakini menik nih mulai saking ibalar nenena inguh bapu kenten bapak nih balar de ibalar basangat angepo dia mau kesiap suit ngeraus ke gitu sawira sing patut raus itu dan macelepeh uli bibit yang laut sing susu dikenah tiange misuh awak padidi satonden tiang ros buin bapak nih balar ngemaluin kegenang bapu sing nyangetang bilang wai yo kegedo ngai inguh bapu aduh wayan ngelah pianak bukoi balar sing inguh kena wayane sai kena pelungguhan sai uyo tang duh merasa teken dewek tiang menep takeh tiang bapane ibalar lakar ngeraos boy pemeragatne tusing bapane ibalar bilu menep sakewala sonen tiang ros bapane ibalar ngemaluin yan tuturin je ibalar apang suut melaksana begitu. Sawire tawang tiang basang bapak ibalar bawa pesan. Tiang sing bani tu sing ngisinin pengidehnya totona. Di subane manggutan lantas tiang ide tulung teken bapak ibalar apang ngorahin je ibalar. Tegel ketongos biasa nih tiang menjanji ngajak iya biasa nih matemu. Buen pidani balar orang yang bapak kemu deh mas sebang bingar bapak nih balar metakon buen delon tiang masaut sarwi makenyi landak bawa keng saku buen delonnya tiang matemu aja ibalar tego ibalar ketemu sama temu biasa lar bapak cai ini delon deke ngeraos ngemaluin pinah ke pengawit patemuan di tiang aja ibarat yang bapak panjangnya sejauh ini yan cang orang cai sing gedeg sangkal cai ngomong gitu bapak panjangnya ngorang apa dengan cai
Bapan cai ini ngorahang inguh kena ning ngajak cai. Apa kone ane ngeranang inguh parilaksanan cai ini. Parilaksanan cai. Parilaksanan cai nemcen. Kena tiangnya ngorang sekajang parilaksanan ibalar. Ane ngeranang kena bapan inguh. Sakiwala ane sambat tiang parilaksanan cai ini idah nakonang ide sangyang widi ane sujati kengken don nekang pelungguhang pedanda ngajak pemangku do nih nguhang ngajak bapan cai ini lah so dorang tiang ibalar gede ngakak aduh sangkal cai kedek lah kadang cai cangai-ngai nih orang jajai makebres tiang masing rawas merasa kesenggung-mogong sangkal cang kedek itu iya masaud aji petakon bapak cangai bos stop bantas nekang pelungguan pedana lan pemangku dogen sebuah ingo ya napang cai nawang cang nakonang rupani de sangyang widi ane sujati deken hidup pedanda lan pemangkune ane takon incang lamun benehne nak buino cang matakon sing ulah matakon cang sing mamungkuling ado tetujon cang matakon gitu tujuan cang anak subah turang cang setone cang matakon iya nih saudin singgungan nih ragu matungkas gitu tiang raos dikena melahan jani orahin di balar apang suhut iya matakon sik pedandelan pemangkune gitu tiang buing raos dikenahi suhut gitu ibalar orahin tiang lar apang sing irago matungkas jani kini jenah so jecina konang rupani de sangyang widi ane sujati teken ide pedando ken pemangku yen cainya lan aja kelenan laku metakon segnene cang lakar aja cai metakon dan segresi wirasene lan empu manik atine tawancinya tuh oh, ayo ide nyawis petakon cange. Nah teh, delio nama petakon cutat cainya apa sing ibalar mangutan. Kukik. Nah, bawain satu aja nih. Duga saja tiang tangkel bunga pesan muane ibalar nih pesaut resi wiraselan empu manik ati. Buka ke kene. Yan cening nakonang rupani de sangyang widi ane sujati teken bapo kewah bapo ngorahang sakewalo orai nenyen pejalan nyabran tengah lemeng mak semedi cening dinata rumah ceninge tunas apang ide sangyang widi ledang arse ngantenang rupani dani ane sujati tekening cening tunas masih apang cening kicen ngambar ide nangis sig-sigan kenten pangikan ide empu manik ati teken ibalar 2 minggu sesubani ibalar raja tiang tangkel segresi wirasane lan empu manik ati ni bapak ibalar teke mulih tiangnya wayan bapak main ngatur langsung semua teken wayang raos bapak ni balar di subane teke nyuk kopi yo mah tiang sip kopi nyuk semang bandiang kengken bebelogan tiang metakon sawire sing nawang unduk wayan inget teken bapun main nuturang unduk ibalar beh unduk ke todonan men kengken jadi ibalar beh
bapane Balar mekenying tur masalut. Sekate metemu aja wayan, Balar tu sing tahen win nekang pelungguhan. Laut dia ngajak bapane Balar nutur kangen. Sujatine melet pesan tiang ngelalinin Balar lan nginepin. Apang seken rawang kengken ka sujatian Balar. Sakiwale ada dogen alangan ane nyandulin ker ngelalinin mulih nui dolar. Nyen kengken sur totonan iya subuh orang luwung ngajak bapane Balar yang sing sebut enan. Tiang masing sap nelponin. 2 bulan ane liwat bapane Balar teke buin. Yan bapa bagia gati jani sarwi makening bapane Balar ngeraos di supane neka. Apa ane ngerang bapu bagia? Tegarang kurungan bapane menang di tajan lengsot. Pelik. Tebakan wayane pelik. Carik bapane mupu tanpa kata. Liu ada maklar nagih ni mal-mal. Pelik win wayan. Nyangetang pelik tebakan wayane nenenan. Tiang menep mekena-kena. Tebak te buen yan. Enten bapane Balar ngorain tiang. Tiang nyerah pe. Orain je tiang. Apa nih ngeranang bapu bahagia buka jani. Balar yan. Balar anteng pesan mesemedi. Nyabran tengah lemeng. Iya mesemedi dinatai. Jagregap saja nih mesemedi. Kenten apa nih bapane Balar. Wih, luang tu po. Nah mani bisa kita. Oh, kita po. Nah mundahin walian. Landangin satu, bawakan satu. Cek lantang satu kan. Ibi bapane Balar buin teke mulai. Sebongnya ucap. Alisnya pecuk. Balar ngilang yan. Gitu bapane Balar ngeraos sambil nyadahang tundun di adegan balidang ini di subane neka. Ngilang. Uli pidani Balar hilang bo. Tiang metakon sambil tiang mecuk alis. Subuh uli abulan yang sedangkan tiang metakon buen bapane Balar ngemaluin. Bapa sing nawang kijai Balar ngilang. Itu nih sing ada angin, sing ada hujan, suratnya teke sing karesep ban bapu mace surat ni Balar. Bapane Balar menep tiang sing bani nyelag aji petakon. Sawire tinggalin tiang bapane Balar nyeluk kantong laut mesuang surat. Laut tiang ngenjuina surat totonan sing kene sing gitu surat jemat tiang. Uli tulisannya aneka surat di amplopnya tiang nawang, suratnya totonan suratnya Balar. Setelah dia maca, bapane Balar ngide apang tiang nuturang isin surat Balar. Disu dia memaca. Tiang manggutan, suratnya Balar baca tiang. Balar nulis nganggon bahasa Inggris. Pantas bapane Balar sing resep maca. Kedo tiang raos dikenahi sambilang tiang ngelanturang memacet. Kanti penyod surate. Balar tusing ngorahang uli dije iya nulis. Balar tuahnya tuang iya subonawang rupani desang yang widi ane sujati. Tur kicen ngambar ide nangis siksikan. Sake mau sing kicen ngambar di Bali. Balar kanikai ngambar di jojo ada anak mesian. Suod mace. Tiang sing bani ngorahin bapane Balar isin suratne Balar. Laut takon ini DJ Balar nongos. Kengken tiang masaut. Nggih. Puput. Nggih, matur suksema pisan. Kenten satuan Balar nggih. Niki plotnya sarang anunya susunan katanya agak anuan iki nggih.
niki nak semeton Karangasem niki mungkarya nak bahasane bece halus minap tiang iwau wenten salah mengartikulasikan wenten salah pemengalan kata wenten mirap semetone sanita nyambung indeks satuane wenten makin review di tiang dulu nggih semeton sareng-sarengan satwa ibalar puniki cerpen ibalar puniki keceritaan ada nak metimpal aja kada dulu lung kuliah di Jogja gitu ring seni lukis ada nih balar iputu balar Adi Karmayo ngajak pemeran aku niki tiang niki orang pertama niki si yang bercerita niki madani wayan gitu ipu timpal isi mau keluar dan boleh bertemu tiba-tiba ada kabar oleh bapak nih Balar bahwa Ibalar tuh fokus melaksana soleh-soleh manilmu untuk melukis gitu mangku lukis anak lu melandung lukis gitu dan ingoh ya mencari jati diri tentang kandi bapak nih ingoh mau pelumbuhan bayan cerpen pun iki kengken tulungin orang ini Balar untuk pikobat bapane Ibalar ini tulung aja banget tutur kini wayan niki pejalan pangnawang kengken rupan sangyang widi orene ya rajin semedi di tengah natane rajin semedi bahkan poisik pian dot ngamar ide sangyang widi nangis siksikan di Balar tepuk boy ide sangyang widi ngeling siksikan dan nanti tawang ceritani Balar gitu kadang iki kan pemuput nih ini wayan ada surat nih Balar tekan bapak nih di wayan iki orangnya macan orangnya ngorain bapaknya nah wayan kita juga bingung kita ngurin bapaknya bahwa Balar itu sedang ke medan perang ke gambar sangyang widi di medan perang ani sedih ngeling sigan dan di tiang durung keresep pisan minap napi inspirasi ide dari Tuaji Ratu Kusumo ngarianin saat cerpen di Balar puniki nggih. Matur semua pisan iki ring Tuaji Ratu Kusumo sampun ngarianin karya sastra modern dan ring kudus partike dolar matur semua pisan sampun ngicene di dianggalah ini tulung niki beliau bidang ini tulung maca cerpen Bali enten ring rahina Senin sampai Sabtu enten nggih boleh dianggalah di tiang wacan cerpen Ibalar enten nggih semua bisa tetap nyarangin di tiang sukses hujan mungkin nggih sampai ampun mikelingin indeks protokol kesehatan cet semeton sareng sinamian ampura pisan wih hilang niki pemirsa di tiang aja ke duang dasar nih nubin jak 6 tadi sampun nyarangan di tiang mau Dana Madep Suwartimun Nyoman Widyasana Fitri Pande Beli Awi Nani John Yanasri Arya Dharma Suksema Sena Muska wih glowing nyamane skincare-nya luwung dan lampu ada LED kan sangka aja glowing nah nih anu nih agak puak nih hujan balas suaranya agak gentengnya terganggu kurang di tiang madis lihat ini wih
DJ. Beli dedok kok bagusan Jul Pandey ketimbang Wawan Isaac. Boys, sing beli dedok. Ngan mau wali. Buin macet beli dedok. Sing Wawan Isaac lu kan bolah kurangan. Danuarte, kadek Danuarte Muna Barat nih guys semua upload di YouTube beli Jul Pandey. Nggih, cukup Ricky mantan di Facebook nih. Suyase sase, kengen sase sehat. Nah, reng. Beli putu macina. Iya, beli tu budi dia bagus kenjing. Matur suksemo peng banget. Pak gede nala antara suhu naben tiang niki. Matur suksemo sampun boleh nyarangin nih wau guru nabe tiang niki nggih. Suwe tan kejunduk kuliah tiang jok reng Kendari niki. Yang ring Bali ataupun simpangan yang ring jalan gang ikan mas ini. Di Agus Wiryawan, nah Yuyu, yes semua sampun satu nyarangin titiang, silo jam malih niki nggih. Sane kanton niki boleh galah nyarangin titiang. Ring wengi kedimakin, matur sik semua. Mace benar pun macet cerpen grogi tiangnya. Marce cerpen ibalar gitu dan gimana puan yang boleh yang wenten cerpen yang agak jaro deh Pak butuh sepertiga ngejak bangun tiangnya asalnya lo kan misi angke hani wayang menek don kliman kuranane ngelut isi tekek ane muani beli 3 sampling diolah beli aduh ane mesti gitu nanya ang lebih gentenan deh ane mau balik lebih yang lebih greget aduh ya sebentar sarang sinamian ampun sweet yang dalam nyarangin Rayu Diana sampun tetap satya Pak Madiswa Ditya Agus Wiryawan, Pak Budi, Yandi BW, Dek Dian, kengkeng kabar Dek Dian, Ram Kristaler, salam sarang keluarga sarang sinamian, Waduh, Nyoman Indriana, Rahajeng pisan, suksemu ampun nyarengin siaran langsung puniki, nggih, penjang pungkur, perpade didang taler malih siaran langsung, deresang, sarangin malih. Sedurung sinap di tiang acara puniki lugrayang di tiang medembang nomor kini sang yang candangi manyunaren wengine menyarangin acara ne sayang pokoknya beli Jul aneh pasti ganteng teloleloleng sukses niki Agus Wiryawan Yuyu animasi gendong niku puisi nih kayaknya aduh nggih benyam buku dia boleh galah puis cerpennya Pak Made Swarse nih kemarin pasti medagi sane medue teks asli cerpen saput poleng muram gede kekarian Agung Wiyat SRD niko cerpen mistis tapi gitu pokoknya mistis tapi saput poleng murah gede minap sana medue urus niko wacan becek bisa pupadan tidak ada kurang Sandi Om Sandi Om kan tenake sana nonton 14 orang tuh cek pedalam kan nutup nah dia awan tutup kan sebagai